Trabaho ra gini mo ah. Na lang na dira sir. Lisod kita madam. Ikis gini halos tanan madam. Nga naman. Wala man. Di man Di gid. mapangitaan man gid nagpaagi sir. Dili oy. Kaya Wala. na kung sideline diri sir. Lain boy wa. Kay ngano? Ang among gid usay tanawon gid kani mag-CI mi. Ang amon tanawon katong kanang panginabuhian. Pag ka man kung kanang Unsa man na? Anong ay wala alimuot kay sir oy kanang. Sideline man gid. Uy, unsa may pangitaan? Bawal ba ina sa mo ba ya? ako lang sir oy kanang. Bawal man na. Lugod sir kay pa ako lang sir. Asa man? Dira sir harap sir. Lakot ko ta gani sir. Katol? Ari dapitan. Nakalingin ug paani mo madam. Sige na sir, ikaw bito ko'y bana sir, masabot-sabot raman na sir. Ay, kung depende. Pwede na lang dira sir, uy, parang nga ka nang mana na ko sir ba, makarelease na ko sir. 50 ra imo ilon dai 50. 50 raman na sir, uy, 50 mil ra sir, ako ginanggamiton sir. Sige ako nini-checka ng iban. Oh, probahin na lang na dira sir ha. Sir, masabot-sabotan sir. Oh, sabot-sabutan na to. Ah, sige, sige. Ano yung problema? Ay, Paligsad ko diri sir. ay kagool kay, ano, tabang-tabangan tanig bayad. Ito na sabot-sabotan sir. Oo. Nya sir, na-checka na nani mo dira Oh, sir. check na tanan, check na tanan. Oh, ano sir ba? Ito na istoryahan gid sir. Araw, makita ni mo, check na tanan ha. Nasig salamat kaayo sir. Unya sir, makarelease na ko ugma sir. Oo, madayon. Pwede gani mo advance ka karon? Nanandatakan sir. Mo advance ka karon? Mm. Oh, sige, sige, sige. Sige, sige, sir.